Afurika yabaye isibaniro ry'intambara n'imirwano ya hato na hato biturutse ku mitwe y'inyeshyamba biri mu bihugu byacu. Ibi ariko binaturuka ku buryo ubuyobozi bw'ibyo bihugu buba budafashe, guhirikana ku butegetsi ndetse no kutumvikana kuba hagati y'Abanyafurika ubwabo. Ni ibihugu bike uzasanga bidafite ibibazo by'umutekano hano muri Afurika, ndetse n'ibitabifite ibyo bihe byabinyuzemo cyangwa se bishobora kuzabinyuramo. Ibi rero bituma buri gihugu giharanira kugura intwaro nyinshi kugira ngo ikitari muri ibi bibazo by'umutekano kizabashe kubicamo igihe bizaza. Nubwo intwaro zinjira muri Afurika zagabanutse ku rugero rwa 41% nk'uko biri mu cyegeranyo cy'ikigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi ku mahoro Stockholm International Peace Research Institute cyasohotse ku itariki ya 9 Werurwe 2026, Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara iracyarangwa no kurushanwa gukomeye mu kugura intwaro. Ngibi ibihugu 10 bya mbere byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara byinjiza intwaro nyinshi muri 42 biri ku rutonde rwa Stockholm International Peace Research Institute SIPRI. Nigeria, Senegal na Mali biri mu bihugu bya mbere bituma izi ntwaro nyinshi hanze. Ibyo bikaba bituma aka karere kiharira 13% by'isoko ry'izo ntwaro nk'uko Stockholm International Peace Research Institute bivuga. Uru rutonde rw'ibihugu 10 rwakozwe hagendewe ku bisubizo byatanzwe n'umuhanga Dr. Matthew George uyobora itsinda rishinzwe gukurikirana ibyigurwa ry'intwaro muri Stockholm International Peace Research Institute. Imibare yashingiye ku bipimo bya TIV Trend Indicator Values muri miliyoni z'amadolari. Biri mu cyegeranyo cya Stockholm International Peace Research Institute cyitwa Tendance de Transfert International d'Armes cyo hagati y'umwaka 2021 na 2025. Ese ibi bihugu ni ibihe, biyoborwa na bande, ubundi umutekano muri ibi bihugu uhagaze ute? Reka tubivugeho. Niba ari ubwa mbere unyumvise, kora subscribe, ufungure n'inzogera cyangwa se notification bell kugira ngo utazongera gucikwa. Nge mugiye kubana ndi Gustave Abayisenga. Ikaze. Ku mwanya wa 10 hari u Rwanda. Perezida w'u Rwanda ni Paul Kagame. Ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000, akaba yaratorewe indi manda ya 4 muri Nyakanga 2024. Niwe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyitwa Rwanda Defense Force RDF. Kizwiho kuba ari igisirikare gifite ikinyabupfura, imyitozo ihambaye n'ubushobozi mu kugarura amahoro haba mu gihugu no hanze yacyo. RDF igizwe n'ingabo zirwanira ku butaka, izirwanira mu kirere, ingabo zirwanira mu mazi, izo mu mutwe udasanzwe cyangwa se special units, tutibagiwe n'inkeragutabara. Ntabwo u Rwanda rujya rugaragaza umubare wa nyawo w'abasirikare barwo, ariko harigereranya. Muri uyu mwaka 2026 imibare igaragaza ko hari abasirikare bari mu kazi bari hagati y'ibihumbi 35 n'ibihumbi 40. Mu bikorwa mpuzamahanga, ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no kurwanya iterabwoba muri Mozambique, Cabo Delgado no muri Repubulika Centrafrica, Central Africa Republic ndetse na Sudani y'Epfo. Umutekano mu Rwanda ni intangarugero kuko ni kimwe mu bihugu bitekanye ku isi, ariko hari by'igisirikare gihora gicunze. Umutekano mu gihugu. U Rwanda ni igihugu gitekanye cyane, aho abaturage n'abanyamahanga bagenda mu mahoro amasaha yari yo yose. Ntitwabura kugaruka ku mupaka wa Kongo. Inzego z'umutekano ziri maso ku mupaka uri mu burengerazuba bitewe n'umwuka mubi n'intambara bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo DRC. Ubufatanye mu karere. Muri uko kwezi kwa Gicurasi 2026, u Rwanda ruri mu myitozo ya gisirikare ihuriweho n'ibihugu bya EAC yitwa Ushirikiano Imara 2026 hagamijwe kurwanya iterabwoba mu karere. U Rwanda kandi rushora gatubutse mu bwirinzi bushingiye ku ikoranabuhanga, ibi bikaba birugira igicumbi cy'ikoranabuhanga n'umutekano ku makuru mu karere. U Rwanda rwongereye ubushobozi mu kurinda ikirere cyarwo, aho ibikoresho bya gisirikare rugura bingana na 3.50% by'ibikoresho bya gisirikare byinjizwa n'ibihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. U Rwanda rwaguze kajugujugu z'intambara, kajugujugu nto, imodoka zitwara abasirikare, misile zo mu kirere zirasa izindi ndege ziri hafi, hamwe n'uburyo bwo gutwara misile zirasa indege ziri hafi bifite agaciro kose ka $118.73 z'amadolari y'Amerika. Hari ikiganiro kiri kuri iyi chaîne duheruka gukora kivuga ibikoresho cyangwa se ibitwaro bihambaye u Rwanda rutunze. Niba utaracyumvise waza gusubira inyuma ukacyumva mu gihe waba ushaka kumenya intwaro u Rwanda rutunze byimbitse.
gifite umutwe ugira uti dore ibitwaro n'imbunda bikaze igisirikare cy'u Rwanda gifite. U Rwanda rugura ibikoresho bya gisirikare muri Turikiya, Ubushinwa, Uburusiya, Qatar hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi raporo yasohotse mbere y'uko Amerika ifatira ibihano u Rwanda birimo no kutagura intwaro muri icyo gihugu. Ku mwanya wa 9 tuhafite Cote d'Ivoire. Perezida wa Cote d'Ivoire ni Alassane Ouattara, ari ku butegetsi kuva mu mwaka 2010. Igihugu gishyize imbaraga mu mutekano no mu bukungu mu gihe hitegurwa ibihe by'impinduka muri politiki. Igisirikare cyaho cyitwa Forces Armées de Cote d'Ivoire FARC, igizwe n'ingabo zirwanira ku butaka, mu mazi, mu kirere n'inkeragutabara. Muri uyu mwaka 2026 iki gihugu gifite abasirikare bari mu kazi bagera ku 27,000, wongeyeho inkeragutabara zigera ku 15,000. Muri rusange Cote d'Ivoire iratekanye kandi ifite ubukungu buzamuka cyane, ariko hari ibyo bitondera nk'umutekano wo mu majyaruguru. Igisirikare kiri maso cyane ku mupaka wa Burkina Faso na Mali kugira ngo imivurungano n'iterabwoba ryo muri ibyo bihugu bitinjira muri Cote d'Ivoire. Hari umutekano mu mijyi. Imijyi nka Abidjan iratekanye kandi irimo ubucuruzi bwinshi, ariko inzego z'umutekano ziba ziri maso cyane mu bihe by'amatora cyangwa se impinduka za politiki. Hari inyanja. Ingabo zirwanira mu mazi zikora akazi katoroshye ko kurwanya abajura bo mu nyanja Pirates mu gice cy'ikigobe cya Guinea. Nubwo umutekano umeze neza mu majyepfo y'igihugu, Cote d'Ivoire ikomeza gucunga ibice byo mu majyaruguru bihana imbibi na Burkina Faso na Mali, aho hakomeza kugaragara iterabwoba ry'imitwe y'abajihadiste. Iki gihugu cyageze ku rugero rwa 3.50% rw'ibikoresho bya gisirikare byinjijwe biri ku rutonde rwa Stockholm International Peace Research Institute, bingana n'agaciro ka miliyoni 120.33 z'amadolari ya Amerika. Cote d'Ivoire yaguze kajugujugu nto zo mu bwoko bwa AS350 cyangwa H125, kajugujugu z'intambara zo mu bwoko bwa MI-24V, imodoka zitwara abasirikare, moteri z'imodoka za gisirikare, imodoka zifasha mu gutanga umuriro mu ntambara hamwe n'ubwato bugenzura amazi. Afurika y'Epfo, Turikiya, Bulgaria, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Ubufaransa hamwe na Israel nibyo bihugu nyamukuru Cote d'Ivoire iguriramo ibikoresho bya gisirikare. Ku mwanya wa 8 hari Burkina Faso. Perezida wa Burkina Faso ni Kapiteni Ibrahim Traoré. Yafashe ubutegetsi binyuze muri coup d'etat muri Nzeri 2022. Muri uyu mwaka 2026 ubuyobozi busa n'uburi kwishongora kuko bumaze kuburizamo imigambi yo kumirika ku butegetsi isaga 5, ndetse yahagaritse amashyaka yose ya politike mu gihugu. Igisirikare cyaho cyitwa Forces Armées de Burkina Faso. Ku mubare w'abasirikare, igisirikare gisanzwe gifite abasirikare bagera ku 15,000, ariko leta yatangije gahunda yo gushaka abasirikare b'inkeragutabara reservistes bagera ku 100,000 bitarenze uyu mwaka 2026 kugira ngo barwanye iterabwoba. Umutekano muri Burkina Faso ntitwabura kuvuga ko ugeze habi cyane kubera iterabwoba. Igice kinini cy'igihugu hafi 40% kiri mu maboko y'imitwe y'iterabwoba nka Al-Qaeda na ISIS. Hari ibibazo by'abaturage. Abaturage barenga 2.1 bakuwe mu byabo n'intambara. Mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka 2026 abantu barenga 2,600 bamaze gupfa bazize iyi mirwano. Hari imibereho. Imijyi myinshi rwagati mu gihugu yagoswe n'inyeshyamba bigatuma ibiribwa n'imiti bijyanwayo n'indege cyangwa imodoka zerekejwe n'abasirikare benshi. Burkina Faso imaze imyaka myinshi yanganye n'ibitero by'imitwe y'abajihadiste, byatumye haba impfu nyinshi mu basivile no mu gisirikare. Byatumye kandi abantu benshi bava mu byabo, cyane cyane mu majyaruguru y'igihugu. Mu guhangana n'ibyo bibazo by'umutekano, Burkina Faso yaguze za bombe, misile, imodoka zitwara abasirikare z'imitamenwa, imodoka z'intambara z'imitamenwa, ibikoresho byo ku rugamba, indege, kajugujugu z'intambara, drone zo mu bwoko bwa Bayraktar TB2 n'ibikoresho birasa rokete nyinshi icyarimwe bifite agaciro kose kangana na miliyoni 127.64 z'amadolari ya Amerika. Ubushinwa, Canada, Misiri, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, Turikiya, Espagne, Bulgaria na Afurika y'Epfo nibyo bihugu nyamukuru Burkina Faso iguraho ibikoresho bya gisirikare.
Ku mwanya wa karindwi hari Mauritania. Perezida wa Mauritania ni Mohamed Ghazouani. Yatangiye kuyobora muri Kanama 2019, akaba yarigeze kuba n'umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika AU. Ni umusirikare mukuru general uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Igisirikare cyaho cyitwa Armée Nationale Mauritanienne. Igizwe n'ingabo zirwanira ku butaka, mu mazi n'izirwanira mu kirere, hakiyongeraho n'inkeragutabara. Muri uyu mwaka 2026, Mauritania ifite abasirikare bari mu kazi bagera ku 21,000, wongeyeho abandi bashinzwe umutekano bunganira abasirikare bagera ku 5,000. Ifite kandi inkeragutabara zisaga 66,000. Igisirikare kiri maso cyane ku mipaka y'imbibi na Mali n'ubutayu bwa Sahara kubera imitwe y'iterabwoba n'abambuzi. Hari uduce mu majyaruguru n'uburengerazuba abaturage batemerewe gukandagiramo. Icyitonderwa: abanyamahanga bagirwa inama yo kutajya mu duce tw'icyaro twitaruye badaherekejwe n'abantu babishinzwe kubera ibyago byo gushimutwa. Mauritania iri mu bihugu bifite umutekano uri ku rugero rwiza mu karere ka Sahel, ariko ifite ibikorwa by'iterabwoba riva ku mipaka yayo mu majyaruguru no mu burengerazuba hagati ya Algeria na Mali. Mauritania yinjije ibikoresho bya gisirikare bingana na 3.90% by'ibikoresho byinjizwa mu karere, bifite agaciro kose kangana na miliyoni 134.36 z'amadolari y'Amerika. Iki gihugu cyaguze misile zirasiba imodoka by'intambara, imodoka zitwara abasirikare, imodoka zifasha mu gutanga umuriro mu ntambara, uburyo bwo gutwara misile zirasa indege ziri hasi, uburyo bwo kurwana ibitero byo mu kirere, drone zo gukora ubushakashatsi, hamwe n'imodoka z'intambara zikoreshwa mu gushaka cyangwa se gutanga umuriro mu ntambara. Ku mwanya wa gatandatu hari Kenya. Perezida wa Kenya ni William Ruto. Yatangiye kuyobora muri Nzeri 2022. Ni umugaba w'ikirenga w'ingabo za Kenya, Kenya Defence Forces. Igisirikare cyaho cyitwa Kenya Defence Forces KDF. Igisirikare cya Kenya gifatwa nka kimwe mu gisirikare cy'ikinyamwuga kandi kirangwa na discipline muri Afurika y'Iburasirazuba. Igizwe n'ingabo zirwanira ku butaka Army, mu kirere Air Force, n'izirwanira mu mazi Navy. Muri uyu mwaka 2026, Kenya ifite abasirikare bari mu kazi bagera ku 50,000, wongeyeho abandi bashinzwe umutekano bunganira igisirikare nka GSU bagera ku 25,000. Kenya ifatwa nk'igihugu gitekanye mu karere, ariko hari ibibazo bimwe na bimwe nk'iterabwoba. Igisirikare kiri maso ku mupaka wa Somalia kubera umutwe wa Al-Shabaab. Umutekano mu karere: Kenya iri mu myitozo ya gisirikare ihuriweho n'ibihugu bya EAC harimo n'u Rwanda, yitwa Ushirikiano Imara 2026, hagamijwe ubufatanye mu by'umutekano. Umutekano imbere mu gihugu: hari imyigaragambyo n'ibikorwa bya politike bishobora guteza imvururu rimwe na rimwe mu mijyi nka Nairobi, ariko inzego z'umutekano zikaba ziri maso. Kubera umutekano utifashe neza mu bice bimwe na bimwe muri iki gihugu, Kenya iracyafite ibibazo by'umutekano hafi y'imipaka yayo, ahanini kubera ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi hamwe n'umutwe witwaje intwaro wa Al-Shabaab, cyane cyane mu majyaruguru ashyira uburasirazuba mu gace k'inkombe hamwe no mu murwa mukuru wa Nairobi. Mu guhangana n'ibyo bibazo, igihugu cyinjije ibikoresho bya gisirikare bingana na 4.10% bifite agaciro kose ka miliyoni 140.62 z'amadolari y'Amerika. Kenya yaguze imodoka zitwara abasirikare z'imitamenwa, indege, misile zo mu kirere zirasa izindi ndege ziri kure, drone zo mu bwoko bwa Bayraktar TB2, hamwe n'ubwoko butandukanye bwa kajugujugu harimo n'iza Higez 500D. Abaha Kenya ibikoresho bya gisirikare ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Ubudage, Israeli, Turikiya, Amerika hamwe na Korea y'Epfo. Ku mwanya wa gatanu hari Angola. Perezida wa Angola ni Joao Lourenço. Yatangiye kuyobora igihugu mu mpera z'umwaka 2017. Nubwo akiri umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi MPLA, itegeko nshinga rya Angola ntirimwemerera kwiyamamariza manda ya gatatu nka perezida wa Repubulika. Igisirikare cyaho cyitwa Forças Armadas Angolanas mu Giportugal, Angolan Armed Forces mu rurimi rw'icyongereza. Igizwe n'ingabo zirwanira ku butaka, mu mazi n'izirwanira mu kirere. Ubu muri uyu mwaka 2026,
Angola ifite abasirikare bari mu kazi bari hagati y'ibihumbi 107 n'ibihumbi 110. Ni kimwe mu bisirikare bifite ibikoresho bigezweho muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni igisirikare gifite ingengo y'imari ingana na biliyoni 1.5 y'amadolari y'Amerika muri uyu mwaka 2025-2026. Muri rusange Angola iratekanye, ariko hari uduce dukunze kurangwamo umwuka mubi nk'agace ka Cabinda. Hari umutwe ushaka kwitandukanya na leta, bituma muri ako gace habaho umutekano muke rimwe na rimwe. Mu mijyi minini nka Rwanda hakunze kuvugwa ibibazo by'ubujura bwitwaje intwaro n'ubwambuzi bushobora kwibasira abantu mu mihanda cyangwa mu modoka. Hari mine cyangwa se land mines. Mu bice by'icyaro haracyari ibibazo by'imitego y'ibisasu cyangwa se mine yasigaye mu ntambara ya kera, bityo abantu bagirwa inama yo kutanyura mu mayira abantu batamenyereye. Angola ni igihugu cyabaye igihe kirekire mu ntambara, cyakunze kugura ibikoresho bya gisirikare mu buryo bwisubiramo mu myaka 5 ishize. Kubera ibikoresho bya gisirikare yinjiza bingana hafi na 4.7%, Angola ishyira imbere kugenzura amazi yayo hamwe no kugenzura ikirere cyayo. Angola yaguze ubwato bugenzura amazi, moteri z'indege hamwe n'ubwato bunini bwo gutwara abasirikare n'ibikoresho bifite agaciro kose kangana na miliyoni 160.3 z'amadolari y'Amerika. Iki gihugu gihabwa ibikoresho bya gisirikare muri Espagne, Belarus, Ubufaransa hamwe na Canada. Ku mwanya wa 4 hari Ethiopia. Perezida ni Taye Selassie yatangiye imirimo ye mu Kwakira 2024. Muri Ethiopia, perezida afite inshingano z'icyubahiro cyane kurusha izo gufata ibyemezo bya politiki. Minisitiri w'intebe ni Abiy Ahmed Ali. Niwe muyobozi mukuru w'igihugu ufite inshingano zose z'ubuyobozi n'igisirikare. Igisirikare cyabo cyitwa Ethiopian National Defense Force ENDF. Muri uyu mwaka 2026, Ethiopia ifite abasirikare bari mu kazi bagera ku 503. Ibi bituma Ethiopia iba kimwe mu bihugu bya mbere bifite umubare munini w'abasirikare bari mu mirimo, kuko kiza mu 10 bya mbere. Ifite kandi inkeragutabara zigera ku 138. Ni igihugu kiri guteza imbere igisirikare cyacyo, cyane cyane kibanda ku ngabo zirwanira mu kirere, aho cyaguze indege zigezweho z'intambara na za drone. Umutekano muri Ethiopia uracyarimo ibibazo bikomeye mu bice bitandukanye. Nk'agace ka Amhara hari imirwano ikomeye hagati ya leta n'inyeshyamba z'ahitwa Fano, bituma habaho guhagarika ingendo n'itumanaho. Agace ka Oromia hakunze kubamo amakimbirane ashingiye ku moko n'imitwe yitwaje intwaro itera imidugudu. Agace ka Tigray, nubwo intambara nini yahagaze muri 2021, haracyari umwuka mubi n'ubukene bukabije buterwa n'ingaruka z'intambara. Imipaka, hari umwuka mubi ku mupaka wa Somalia bitewe n'ibibazo by'ubutaka n'uburyo bwo kugera ku nyanja, ndetse n'iterabwoba rya Al-Shabaab. Kubera ibibazo biri mu gihugu hagati bijyanye n'intambara yo muri Tigray, Ethiopia irimo irakoresha cyane drone hamwe n'ibikoresho bya gisirikare biremereye. Yabonye ibikoresho by'intambara kandi bitandukanye birimo indege z'intambara, drone, intwaro ziremereye, imodoka z'intambara z'imitamenwa, imodoka zitwara abasirikare z'imitamenwa, indege z'imyitozo cyangwa se z'intambara n'ibindi. Ethiopia yinjiza ibikoresho bya gisirikare igurira mu Burusiya, Turikiya, Ubushinwa, Irani, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hamwe na Bosnia. Bifite agaciro kose kangana na miliyoni 172.85 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 3 hari Mali. Perezida wa Mali ni General Assimi Goïta. Yayoboye igihugu bwa mbere nyuma ya coup d'etat yo muri 2021 nk'umuyobozi w'inzibacyuho, ariko kuwa 8 Nyakanga 2025 yarahiriye kuba perezida wa 6 wa Mali ku mugaragaro mu gihe cy'imyaka 5. Kuva kwa 4 Gicurasi 2026, uretse kuba perezida, yafashe n'inshingano za minisitiri w'ingabo nyuma y'uko ari minisitiri w'ingabo Sadio Kamara yishwe n'ibitero by'iterabwoba. Igisirikare cya Mali cyitwa Forces Armées Maliennes FAMA, kigaragaza ingabo zunze ubumwe zirimo ingabo zirwanira ku butaka, mu kirere n'inkeragutabara. Muri iki gihe FAMA ikorana cyane n'ingabo z'Uburusiya zizwi nka Africa Corps cyangwa se Wagner Group mu gihe cyashize, nyuma y'uko ingabo z'Abafaransa Barkhane n'iza Loni MINUSMA zivuye muri iki gihugu. Imibare ya vuba yo muri 2026
igaragaza ko Mali ifite abasirikare n'abashinzwe umutekano bagera ku bihumbi 41. Hari kandi gahunda nshya aho leta ya Mali yatangaje umushinga wo gushaka abandi basirikare bashya ibihumbi 24 muri uyu mwaka 2025-2026 kugira ngo bongere imbaraga mu kurwanya inyeshyamba n'iterabwoba. Umutekano muri Mali ugeze mu gihe gikomeye cyane kandi giteye inkeke. Bari guhura n'ibitero bikomeye mu gihugu hose. Kuva muri Mata 2026, Mali yibasiwe n'ibitero bihuriweho n'inyeshyamba z'Abatuareg, FLH hamwe n'imitwe ya Al-Qaeda, GNIM. Ibi bitero byageze no mu murwa mukuru Bamako, ndetse hari n'ubutaka mu majyaruguru nka Kidal bwigaruriwe n'inyeshyamba. Mali kandi iri guhura n'ibibazo by'ubukungu. Inyeshyamba za Al-Qaeda zashyizeho amananiza ku muhanda winjiza risasi n'ibiribwa biturutse muri Senegal na Mauritania, bituma ubuzima bugorana mu majyepfo y'iki gihugu. Ni igihugu kirimo amakimbirane mu baturage. Mu gace ko hagati muri Mali, imitwe y'iterabwoba ikomeje kwica abaturage b'abasivili mu midugudu babashinja gukorana na leta cyangwa kwanga kubumvira. Igisirikare cya Mali FAMA nacyo cyateye imbere byihuse cyane kuva mu mwaka 2020. Uku kwiyongera k'ubushobozi bwa gisirikare kwatewe n'impamvu zitandukanye zijyanye n'intambara yo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Uwo mugambi watumye Mali iba igihugu cya gatatu cyinjiza ibikoresho bya gisirikare byinshi muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ishoramo amafaranga angana na miliyoni 272.17 z'amadolari ya Amerika, bingana n'8% by'ibikoresho bya gisirikare byinjizwa muri Afurika. Ikindi ntabura kubabwira ni uko Mali yahisemo guhindura abafatanyabikorwa bayo mu bya gisirikare, aho bikorana n'Uburusiya nyuma yo kutumvikana kwabayeho hagati yayo n'Ubufaransa. Mali yinjije imodoka z'intambara z'imitamenwa, imodoka zitwara abasirikare, indege, drone, ibikoresho bya gisirikare biremereye, misile n'ibindi. Icyo gihugu gihabwa ibikoresho bya gisirikare na Canada, Espagne, Uburusiya, Ubushinwa, Turikiya hamwe na Afurika y'Epfo. Ku mwanya wa kabiri hari Senegal. Perezida wa Senegal ni Bassirou Diomaye Faye. Yatorewe uyu mwanya muri Werurwe 2024 asimbuye Macky Sall. Niwe mu perezida muto mu bo Senegal yageze kuva yabona ubwigenge. Igisirikare cya Senegal mu rurimi rw'igifaransa cyitwa Forces Armées du Sénégal. Igizwe n'amashami ane y'ingenzi: Armée de Terre, ingabo zirwanira ku butaka, iri kandi niryo shami rikomeye; Marine Nationale cyangwa se Navy, ingabo zirwanira mu mazi; Air Force, ingabo zirwanira mu kirere; Gendarmerie Nationale cyangwa se polisi ya gisirikare ishinzwe umutekano mu gihugu imbere. Senegal izwiho kugira igisirikare gito ariko cyatojwe neza kandi gishoboye. Abasirikare bari mu kazi bari hagati y'ibihumbi 17 n'ibihumbi 19. Abasirikare ba Senegal kandi bakunze kwitabira ubutumwa bwo kubungabunga amahoro bwa Loni UN hirya no hino ku isi kubera ubunyamwuga bwabo. Senegal iracyafatwa nka kimwe mu bihugu bifite umutekano n'ituze muri Afurika y'Iburengerazuba, nubwo hari utubazo tumwe na tumwe nko mu gace ka Casamance hari amatsinda y'inyeshyamba MFDC amaze igihe kirekire ashaka kwitandukanya n'igihugu. Nubwo hari amasezerano y'amahoro yagiye asinywa, hari igihe habaho imirwano ya hato na hato cyangwa ibitero by'ubujura bwitwaje intwaro muri ako gace. Ku mipaka ya Mali na Mauritania, inzego z'umutekano ziri maso cyane ku mipaka yo mu burasirazuba bitewe n'ibikorwa by'iterabwoba bimaze igihe mu karere ka Sahel nko muri Mali, hagamijwe gukumira ko abo barwanyi bakwinjira muri Senegal. Urebye ku mutekano mu mijyi nka Dakar n'ahandi hari urujya n'uruza rw'abakerarugendo, hakunze kugaragara ubujura buciriritse nko gushikuza amasakoshi cyangwa amasaha, ariko muri rusange igihugu kiratekanye kandi kiragendwa. Gusa rimwe na rimwe hajya haba imyigaragambyo. Nyuma y'amatora yo muri 2024 ituze mu bya politike ryaragarutse, nubwo rimwe na rimwe hashobora kuba imyigaragambyo yo mu mahoro ijyanye n'ubukungu cyangwa se politike. Nubwo bimeze bityo, Senegal imaze gutera imbere bigaragara mu kongera ubushobozi bwabo bwa gisirikare. Ishora amafaranga angana na miliyoni 298.46 z'amadolari ya Amerika, bingana n'8.8% by'intwaro zinjizwa n'ibihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ubibaye igihugu cya kabiri kigura ibikoresho bya gisirikare byinshi, bitewe no kugura ubwato bw'intambara, amato arasa za misile ndetse n'amato ashinzwe gucunga umutekano mu mazi,
afite inshingano zo gucunga umutekano wo mu kiyaga n'inyanja kubera ibikorwa byo gucukura gazi na peteroli biri kure y'inkombe, hamwe n'indege zo kugenzura ikirere. Muri iki gihe ibibazo by'umutekano biri kugenda byiyongera mu gace iherereyemo. Senegal kandi yaguze misile zirasa ubwato, imodoka z'intambara z'imitamenwa ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bitandukanye. Abagurisha ibi bikoresho Senegal bazi imbere ni Ubufaransa, Bulgaria, Ubushinwa, Afurika y'Epfo, Indonesia, Denmark, Ubutaliyani, Ubudage, Amerika, Turikiya, Espanye na Canada. Ku mwanya wa mbere hari Nigeria. Perezida wa Nigeria ni Bola Ahmed Tinubu. Yatangiye imirimo ye muri Gicurasi 2023, akaba ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'iki gihugu. Igisirikare cya Nigeria mu buryo rusange cyitwa Nigerian Armed Forces NAF. Igizwe n'amashami atatu akomeye: Nigerian Army NA cyangwa se ingabo zirwanira ku butaka, niryo shami rinini kurusha andi. Hari Nigerian Navy NN, ingabo zirwanira mu mazi, ni ukuvuga zishinzwe umutekano mu nyanja n'ikigobe cya Guinea. Igisirikare cya Nigeria mu buryo bwa rusange cyitwa Nigerian Armed Forces NAF. Igizwe n'amashami atatu akomeye: hari Nigerian Army cyangwa se NH, arizo ngabo zirwanira ku butaka, niryo tsinda kandi rinini kurusha andi. Hari Nigerian Air Force NAF, ingabo zirwanira mu kirere, uretse ko zinatanga ubufasha mu bikorwa bya gisirikare byo ku butaka. Nubwo imibare igenda ihinduka bitewe n'uko hari abinjira bashya, amakuru yo muri uyu mwaka 2026 akaba agaragaza ko abasirikare bari mu kazi basaga 230 mu mashami yose. Imiryango yunganira inzego z'umutekano, ni ukuvuga abasirikare n'abandi bashinzwe umutekano nk'abo muri Security and Civil Defense Corps, bagera ku 50,000. Nigeria kandi ifite inkeragutabara zifasha mu by'umutekano. Umutekano muri Nigeria uracyarimo ibibazo bitandukanye leta ihanganye nabyo mu bice byinshi by'igihugu, kuko nk'ubihura n'iterabwoba mu majyaruguru y'Uburasirazuba. Agace ka Lake Chad Basin karacyarimo intambara ikomeye. Imitwe nka Boko Haram na ISWAP, Islamic State West Africa Province, iracyateza ibibazo nubwo igisirikare cya leta cyashoboye kwisubiza uduce twinshi twari twarafashwe. Inyeshyamba n'ishimutwa ry'abantu. Mu majyaruguru y'Uburengerazuba no mu gace ko hagati North West, hari amatsinda y'inyeshyamba ashimuta abantu bashaka incungu ndetse akagaba ibitero mu midugudu y'icyaro. Hari imvururu mu gice cy'amajyaruguru y'amajyepfo. Muri aka gace haracyarimo umwuka mubi uterwa n'imitwe ishaka kwitandukanya na leta, nk'umutwe wa IPOB cyangwa se Indigenous People of Biafra. Rimwe na rimwe bigatuma habaho guhagarika imirwano no gukozanyaho hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano. Mu by'ubufatanye mpuzamahanga, muri Gicurasi 2026, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize Nigeria mu bihugu by'ingenzi mu kurwanya iterabwoba muri Afurika, hagamijwe gukumira ikwirakwizwa ry'imitwe y'iterabwoba mu karere. Kubera ibibazo by'umutekano tumaze kuvugaho, ni kimwe mu bihugu bigura ibikoresho bya gisirikare byinshi. Nigeria ifatwa nk'iri hejuru cyane kandi nta bandi bayigwa mu ntege mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ifite 16% kose k'intwaro zinjijwe muri ako karere, bifite agaciro ka miliyoni 532 n'ibice 4 z'amadolari ya Amerika. Ibikoresho bya gisirikare yinjiza cyane bigizwe n'indege z'intambara, kajugujugu, imodoka z'intambara, misile zirasa imodoka z'intambara, ubwato bwa gisirikare ndetse na za drone. Nigeria yigurira ibikoresho bya gisirikare mu bihugu bitandukanye nka Turikiya, Korea y'Epfo, Ubushinwa, Ubuholandi, Ubufaransa, Ubutaliyani, Brazil, Amerika, Uburusiya, Afurika y'Epfo, Pakistan, Canada, Arabia Saudite, Autriche na Malaysia. Mu bijyanye n'ubwinshi bw'ibikoresho byinjijwe, Sudani nk'igihugu kiri mu ntambara niyo ikurikiraho n'agaciro ka miliyoni 115 n'ibice 2 z'amadolari ya Amerika. Ni ukuvuga ko kuri uru rutonde ari ya 11. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC yashoye hafi miliyoni 110 n'ibice 9 z'amadolari ya Amerika. Niger, kimwe mu bihugu biri mu ihuriro ry'ibihugu bya Sahel, kiri mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba ry'abajihadiste, nayo yashoye miliyoni 76 n'ibice 54 z'amadolari ya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo ziza imbere muri rusange mu kugurisha ibikoresho bya gisirikare,
cyangwa se by'intambara byinshi muri Afurika, aho zihariye 19%, zigakurikirwa n'Ubushinwa bugurisha izingana na 17%. Uburusiya ni ubwa gatatu bugurisha Afurika izigera kuri 15%. Ubufaransa bugurisha izingana n'8.3% kimwe na Brazil. Ariko hari icyo ukwiye kumenya. Ubushinwa bwahaye 22% by'ibikoresho byinjijwe n'ibihugu 23 bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara hagati ya 2021 na 2025. Bukurikirwa n'Uburusiya bufite 12% hamwe na Turkiya ifite 11%. Ngibyo ibihugu 10 bigura ibikoresho bya gisirikare byinshi kurusha ibindi mu biri muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ubwo kandi ni nuko soje. Duhurire muri comment section uduhe ibitekerezo cyangwa se inyunganizi. Ntiwibagirwe gukora share ngo usangize abandi inkuru no gukanda like. Subscribe yo nizere ko amaze kuyikora niba wari utarayikora. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abo bakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe abenshi bari kuyoboka. Ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa Global Buyer Magnet, untega amatwi neza nkwibira ibanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindura agakino muri business yawe, game changer. Aka kantu usura kumvise neza. Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubakwa ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umugurisha murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose ubikoreye kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burakora ndakurahiye. Abakiriya baturutse imihanda yose baguteza imbere bakora order ku bicuruzwa byawe, maze nawe ukabakorera delivery yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aya makuru inkwakuzizo zayamenye kera. Ibinyabiziga byabo bikora delivery amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Ndizera ko ujye ubibona bicicikana bikagucanga, ariko ibanga nta rindi. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri nimero ziri muri screen, ibindi uzanshimira nyuma.